Shalom, selamat melambi laku kita sulanasang. Tu di pakaboro lan sanganna puangta Yesus Kristus. Sipatu kimak kure sumanga lante melambi totemo. Belana napasitamu pole omiki puang. Ulindui renungan harian Toraya edisi Allo Senin tanggal 22 bulan nanan tahun 2020. Kadana puang matua tulata basa sia latanannung solanasang lante melambi totemo. Ia mutu mangka dipelai lamai sura madatu. Bungana surana Rasulu Paulus lako to Korintus pasala mesa ayat 10 karua sai lako 30 mesa. Padolo jo maito mai komita palaku pak tunduan laku puang tamas sambayang. O puang ambek mamase lan suruga tu puang tontong bang kisabu lan allo katuangki. Lante melambi totemu puang saikan mati kalemi mangando mak kure sumanga mak oleh paraya. Kuntanda manasai tu pak tunduami laku kami solanasang lan sang wongi masaina minaing kambi kan solanasang lan kamamarangki. Natotemo mi pasitamu pole omokan laum basai sia laun nannung itu kada masih romi lamai surak madatumi. Bongsora makan pena masalo mi puang lameng karang lantangaki denau pak na ia tu kadame laki basa sia laki nannung laun nala inan lambak tengki solanasang angki pake usuloi tumintu katuangki. Ia mote tu palakungki puang sia pangimboki tu kibaung potete anak tunggakmi Yesus Kristus puang pelakbak kasalangki. Amin. Karena puang tulata basa lamai surat madatu bungana suratna Rasulu Paulus lako to Korintus pasala mesa ayat 10 karua sai lako 30 mesa. Kakinan na puang matua na kakinan lino. Belanna ia tu pangadaran diona peakta nasanga pak popeta to lulako kasanggangan. Apa ia ke kita tu lulakona kama karimanan. Ia mo kuasanna puang matua. Belanna dendi sura na kuah. Laku rok toi tu kakinanna tokina. Sia laku putai tu kamanaranganna to manarang. Na umba mirah tu to manarang. Umba mirah tu pandita sura. Umba mirah tu tom pelalan bang apa dadi lante atut yate. Taeraka napo pendadi puang matua pak popeta tu kakinanna telino. Apa belanna dio kakinanna kalena telino anna tangun tandai tu puang matua lan kakinanna. Ia moto anna ia tu pak porianna puang matua laung karimanni tu to ma patongan tete dio pak popetana
pangadaran na lino. Tubilanna to Yahudi na palaku la dipakitan tanda kale-kalean sia to Griga undaka kakinan. Ana iya te kita te umpa pisanan ki Kristo diata tu na po matana to Yahudi sia misa papa po petala ko to kapere. Apa lako to ditambai la to Yahudi la to Griga ia tu Kristo ia mo kuasanna puang matua sia kakinanna puang matua. Belanna ia tu popetana puang matua ondong ia kakinanna na tolino. Sia ia tu kalanggaranna puang matua ondong ia mawatangna na tolino. Tirobang mi kamu suluku tu diona kamu tomi ditambai kumua tae ra mi Buddha paisan kepentiro lino sia tae mi Buddha topa sia tae mi Buddha to kapua. Apa ia tu dipetainna lantelino na pelai puang matua. Kumua ana pakasiri tutolino to kina. Sia langga na lantelino na pilai puang matua. Kumua ana pakasiri tu mawatangna. Sia ia tu bongkona lantelino sia ia tu tang dibilangna na pilai puang matua. Ontong pi tu tang keanggana kumua na putai tu keanggana. Kumua da na den misa tau usatuan kalena dio olona puang matua. Apa banang dio mai puang matua ami lan Kristo. Tu mendadi kakinan ladi pokina dio mai puang matua sia kamaloloan sia kadi seroyan sia kadilakbakan. Kumua anna susi tu disurakna nakua. Minda tu masatuan la masatuan tete dio buang. Amin. Rampoin demoto tu kadana puang matua na mau pak tu mintu to rangi kadana puang anna poma pokok ilan allo katuan. Ya te kadana puang mangka tabasa dipakondi lamai misa kada nakua pengadaran tongan ajaran yang benar. Nakua tokina melo sia ke di pokeangga itu umpomadiong pena. Da anna kita kalena usanga kaleta to menarang sia paisan. Da itu anna tau mora usuka itu apa dio kaleta. Apa ia ke ditiroi lan lino te totemo.
Butung Buddha ia tahu usang ngabang kalena mandu manharang siapa isan anna to singa sahe lako ia to mai to singa natiro madiong sia nasuka to baga. Ia tu Rasulu Paulus maadin di pokada kumua misa to manarang. Ia tu guruna misa to Parisi di sanga Gamaliel pandita sukaran aluk tu nakasiri mintu tahu. Kisah Rasul 5 ayat 34. Apa moi nasusito tai anna pamadawi penai Paulus sangadina usabu kalena totang malute maulilian sia Buddha kamalamanna kada yate nape balian Paulus umpe bali tu to mabiri lako kalena tu to sanga kalena paisan sia manarang kada patelena tau lako Paulus umua aparala na pokada te to salekada apa nakua tu pirana takua kua to umpa pisanan diata banga belanna ia tu Paulus umpa pisanan kareba kaparanuan diona Yesu diona tu kamalimbangunanna Buddha to Korintus tang manasamo kapatungananna belanna napasepang mo pangadaran tu mbudanan kamanarangan sia kapaisanan lino napilai Paulus tu kada pabeksekna to mai tau kumua ia tu kamanarangan na lino usatuan kamanarangan na sia kakuasanna to mai topa apa ia tu mintu na to ma angge nasang napa mata tak Paulus lako to Korintus kumua anna to roimi unturu itu pangadaran ia to mai nasule nangkaran ni tu pangadaran tongan ia mo tu pangadaran diona Kristus kumua ia tu katuon kamarampasan na maondongan na kasalamaran lan manna ia Kristo. Amin. Tatuloy masambayang. Mak kure sumanga pole kan mati kalemi opuang lan melambi totemo. Bilan namang kakam mibin waktu sangat tu umbasai sia urangi ia tu kada madatumi kada pak pakanan nakmi kiranuan lami patitanam balok lan penangki solanasang kipake lamendadi sulo siabia lan mintu allo katuangke lau narangi tu tanga malilingki opuang
mangandodukakan mat ikalemi. Pasake tumintu taumi. Kumbungami lan jemaat baji makrumpa. Pasaki tumintu anak-anakki puang. Panundui lakolalan pak porayammi. Dino pak anna tontong mendadi anak kaparanuan jo kalemi upuang. Pasaki duka upuang ia tutomatuangki tutang pak bela mo. Sia ia duka upuang ya kedenni tu kombongami tu lambang kamalamam batang kale bilan nasaki remi 5 kuasami puang pamaleke dino pa anna sule mak kure sumanga mat ikalemi kumaman kamanna upuang tu sipatu di pakaboro lan allo katuangki. Sia yadika kedenni tu taume lan kamasusan pakatanai upuang. Upuang ambe mamasilan suruga. Mintu na yate pangandoki puang. Tontong kisorong sule mati ikalemi. Umpotete anak tunggami. Yesus Kristo. Ia mutupuang pelakbak kasalangki. Kisai mangando mat ikalemi. Amin. Siulo tu dipakaboro lan sangan na puang matua. Rampon de moto tu kadan na puang matua tu mangka tarangi. Tul tu menteng kalante. Allo to temo ulolongan ni tujona katuan na kamasyangki. Tamak kuri sumanga laku puang matua. Buang tontong lasi solangki. Amin.